Khir tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vekule tun truma chon ni zan inkhe result te tin football thuleng te po kan ngai thla ho le anga chumi ma chonin ka chanela news ka da te min ngai hlut saka lo comment thin te chunga kalom hle maya ka ti dik lo lai te thata ka min shrilin ke point adik lo lai te ti dik ka tum chho ve zela ngeyom dewa comment a ngai lo hi thil lo mom tak ania channel trend khata comment te hi chungei tak atam thin khop maya ka channel a ero chu tiang chu aom meu lova aom zeu zeu te po ani theya ma se ati ho te po hi fiam thu ang deu te po ani chang a oma anol puya tanga han thira ro chuanin ngei tak le indiriam na ang chi comment aom ngai lova in smart ji alang chiang khop mai kalom hle maya comment lem lova lo view te lo share thin te mai ba ka subscriber te chunga po thinlung takin lom thu ka soi tak meu meu anne ole tun tuma chonin abul tran nan ni zana EFL Cup Carabao Cup semi final first leg result lama lu taila English Premier League club lian patni Tottenham Hotspur le teibula ma shoi mek to Liverpool te in machona Tottenham Hotspur in first leg a hian ne nan changa an khing pui an mi khol Liverpool hi sikhat fain an ne Tottenham Hotspur Stadium a inkhela hian mol nei tu Tottenham lam hian goal shot trum kwa an neya mi khol team Liverpool hian inkhelan thunun zoka goal shot trum sompali an neya target a shot po trum sari ngot mai an neya ma se poimo golero an khung talo an ne Tottenham Hotspur lam hi tun naya goal an chua deuh reng maya goalkeeper an nei thatok lo an tur thin kan ti kha ania amai ro chu he metsa hianin transfer kongka in hongmeka padu sibe tanga an senglo Anton Kinski chon in khel bul atranna clean sheet a game khel ma sakbera hian Liverpool laka anei zuita anne he in khela hian soita kangin atira train Liverpool an hlo omzoka hun thrapo anin siam no la ma se Tottenham Hotspur goalkeeper Kinski hi an paltlang thei meu lova first half a golut lavin team patni te anin ne tok zuimbok second half a po team patni te in Norton a mu noma Tottenham Hotspur in an goal masa minute somsari pakwana an khunga amai ro chu Solanke goal hi pomsak ani talawa video assistant referee endikani nuwa alo pong zau ni hin alang hemi no hian in goal dang alu bel mai lo boka anin ne tok mai don ni te poin alang man ma se minute somriat parukna Tottenham Hotspur lam an van nei ta jok nge ya Dominic Solanke siamsak atangin role tharma ba keng taknei an midfielder Lucas Bergvall chon ma an shroina goal aron khonga goal dang ero lubel zui talavin mol nei tu Tottenham Hotspur lam hian he inelna champion lai le champion ngun berni na chel mek tu Liverpool hi semi final first leg a sikhat fain an neya an din mun an siam remta an ne chuti rolin second leg hi khel anile donna second leg hi thlathar lo om tur niruk zan lai pel dar khat le chan ve hian nei anile donna Liverpool Stadium ma sikhat faya ma shroi chungin Tottenham Hotspur hi an leng nut vele don anne Spanish Super Copa de España semi final lama poni zana inkhel munam taka Barcelona ne na hlutak an changa an khingpui Athletic Club chu Sydney fain an neya final anin langkai King Abdullah Sports City Stadium a inkhel munam taka hian Athletic Club lam hian in goal shot trum som an neya target a shot trum nga neyin Barcelona lam hian goal shot trum som pali an neya target a shot trum riat an nei ve bok in khel pumpui thira Barcelona lam an chung nung zoka an phu angein ne na an changta an ne he in khela hian soita kangin atira train Barca lam an hlo om zoka an ball in pass vel po a mu nom thin le an thora po senge nge in minute som pasarina Valdez yamsak atangin an midfielder poimo Gavi chuanin ma an shroina goal thatakin aron khunga first half a ero goal dang alu bellava Barca lam hian first half a sikhat fain ma an shroi second half an tran deuh chautin minute somnga pahnina Barca tan hian in Gavi yamsak atangin Spanish forward thazet mai Lemin Yamal chon an goal ni na aron khung zui leya Barca hian sehni fain ma an shroi der Tihian UEFA European Championship Young Player of the Tournament Golden Ball he Copa Trophy choi mek to Lemin Yamal hian inel nakal meka Barcelona team tan hian
Trumsom ni pani season kalmeka ain lanta goal sari khongin midang goal khungtur semsak Trumsom pani anei to boka kumsom pasari mi lektia chon pui tak anne hemi no hianin Barcelona hianin goal khungbel tumin natakin annor leta Athletic Club lampoin ansipur su then tumin annor zoya goal dang ero alu bel zui talava Sydney Fire Barca hian ne na changin final anin pet kai zuita anne Spanish Super Copa semi-final hi zanina nei chunzom anile donna zanlai pel darsom pani le chanveya Real Madrid le Mallorca te anin machon donna heta chakjok jok hian finala Barcelona chu an machon don anne inke result lam chukal santaila football thuleng lama lut chho vele donang o tunrum chu abultran nan Marcus Rashford hi mangdon ta ila English forward Marcus Rashford hianin khoilam nge apan don ti hi zo na lian tak ani chho zela ni zana ma khanin thurin tlak takin atarlan dana Rashford agent au nau pa ni bok Maynard chuan AC Milan lam apan to ni hin alanga Marcus Rashford AC Milan in lona ho antum chungchanga agent au nau pa ni bok hen Milan hi apan ta ni tarlan anni hetiang ani ta chan tu na tanga rei lo te a English forward Marcus Rashford hi AC Milan lama alu mai arinom tahle January transfer kongka in hong meka Ruben Amorim hian achuatir ngei arin oma Marcus Rashford hi anung chang athat tok lo wangle Ruben Amorim dot ashila wangin an inkar ache khop maya hemi wanghin Rashford hi chuatir apoiti lo thu alo sei towa AC Milan lam hi apan mai te po arinom hetiang karahin United lam hian thulo mam lo hria tur an nei chho tatlat maya nimin lama kan lo tar zau to an midfielder Kobe Maino chu achua mai arinom chuti rolin United lam hi an dik na chen te po aum ve thawa Kobe Maino hi kumno pangte nima se lo aphut sang khop maya tundin huna United in contract har an zora hian lo aphut zathi atam khop mai kumso pako pa Kobe Maino hian tundin huna United ta hian a contract nei meka kar khata pound sing nivel a hlowa contractor azia ka ni chonin pound noi nivel a phu them maya hei hi United lam chon rem an tilova kumno pangte in hetiang zat lo a phu thi an pom theilo ne tarlan ani bok hemi wang hianin man to taka shal thei ani la hin English midfielder Kobe Maino hi United lam hian shal an poi tilo ni hin alanga ama du tu tlap te laka anin hon mai te po arinom kumsom pakumi le Kobe Maino an pau noi ni kar khata lo aphu the enge kan ngai dan hlom le Arsenal le Brighton te goal khat ve ve in pe anin ne tok truma hun top lam naya Brighton in penalty an lo chodan chungchang in soizui atitam khop maya Mikel Arteta point in khela zo nuwa penalty tur ani lo thule Joe Pedro chu acting thiam tak ani thu te po asohia hemi chungchanga hian ni zan lama khan English football lama referee ro puile tundin muna po ni na sang tak chel to Howard Webb chu aron tong chuaka Howard Webb chung khathil thlengkha ngun taka kan zir chian nuwa engang point sei sel thin ma se penalty tur dik tak ani ya Joe Pedro laka Saliba a fall dang kha penalty tur chiang tak anni Joe Pedro khan ball atau phaya aum le tur kha Saliba khan aron tau thluwa chuwang chunin penalty tur dik tak ani ya match referee Anthony Taylor khan ti solengma anei lo tin Howard Webb chuan asoi English Carabao Cup semi-final a Newcastle United laka antlom nuwa Arsenal coach Mikel Arteta po aron tong por khop maya tu hnaya che thatok lo ma se Mikel Arteta chon an thatok thu le second leg a po an comeback thei ngei arin thu asoi Mikel Arteta chon kha in khel kha han clear tawla chakjok tura ke chuan ka in nga ya ma se khel thajok chaklo ni te po aum ve thin anni in khel pum pui han clear le ta ila hun thra kan hla nema chu chu topa kan tur zuita anni second leg ai ro khatiang kha kan ti to don lova kan in siam tha chho anga Sydney hi kan ru le ngei don na kan comeback anga final kan lu tang tin Mikel Arteta chuan asoi Mikel Arteta soyang hin second leg ka tlarmalam hriam tok lo mai Arsenal hi an comeback thei kan ringem le Manchester United tana lo in lan to West Brom point thu thar aron neya Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te chungchang aron sei vele ta West Brom chun anni pani hi khovela chun a thaber te zingami anniya
anni pahni an hanin elte kan hmu thei hi thil lo mom tak anni Cristiano Ronaldo po hin football khel hi ala chol san mai karing lova record siam du ani ya record tharte po hi ala siam le zel karinga chumi ti thei tur po chon ala thatok anni Lionel Messi po player ro pui tak ani ya US Major League Soccer lama aro pui zia kan hria a kumu pat lama po record thar hi an siam reng maya player big chu an ni ti a chiang hle kadu dan tikta khan soi taila Cristiano Ronaldo hi South America lama hin kal ve se ke chun kadua chulai hmuna chun anni pahni hi hanin el le tak tak se khovel football boruak an tilian le hle in karing ti hin asoi Neymar point to thar aron nei ve sela nizan lama khan media ten ankom na FIFA World Cup kumsang ni somni paruk khel itumem tia an zona chu Neymar an achanga Neymar chun kalawro mandana chun inlan ngei katum don na chumi ti thei tur po chun ka theina zongjong ka senga nga inhliam to lo shram katumanga team tana mi tangkai ni le hi ka thil tumber anni ka tet lai tang kalo suang to thin chu Brazil kan rama nge hian FIFA World Cup no moi choi ho ka duwa chumi chu kalo suang to thin anni ka suang to na ti lo tling thei tur hian FIFA World Cup omle tura hian inlan ngei katum don na team tana mi tangkai po ni ngei katumang tin Neymar chuan asoi Chelsea lamina shal anphal anga thom lek me Christopher Nkunku point tu anei chhove zela nizana ma khanin news rin tlak takin atarlan dana balloon hampuara Nkunku hi Paris Saint-Germain chuan laklu antum niin thom aleng vele ta English Premier League lam atang point tu anei niin alang bok Nkunku hian khelna hmun achang tam lutuk lava hemi wangin chu apoiti lo thu alo soi towa Chelsea chu sanin France lam apan mai arinom Manchester United lam point to thar an nei vele ta nizan lama khan antler hnung lam thum chak antum na konga Milos Keres chu senglo antum thu tarlan ania Bournemouth tana inlan me kum somni pahnia upamana hian a release to spang million somli vel po the chu anin huam don ni tarlan anni Milos Keres yan tu anga khop maya English club lian kan hanti mai ba ka La Liga lam atang te point som tu anei nuala adu tu zinga United lam hi anron lang vele ta nin team tok chun antar lang ta anni Milos Keres hi achua thuai te po arinom Liverpool forward Darwin Nunes point to thar aneya nizan lama khanin thurin tlak takin atarlan dana nunu hi Saudi Pro League lampan turin aril ru asiam tran niin thom aleng vele ta news trend khat ero chuan Saudi Arabia hilapan mai atum rilo ni te point antar langa amadu tu Barcelona chu langai chan atum ni te point antar lang bok Uruguay forward Darwin Nunes laka hin Liverpool in bai sein sang tak an nei thina ma se hun tha an pe kangin a che thatok lova a hun tha nei te a khoran nem to hle hemi wang hin Liverpool lam point shan an poiti lo thu an soi chiang to ni hin alanga transfer kongka in hong me ka hian achua mai arinom Victor Osimhen point to thar anei chun zom ve zela kan soi zo che tak Liverpool lam khan Darwin Nunes thlak tu turatan Osimhen hi senglu antum tur thu tarlan ani vele ta Chelsea le Manchester United nena soi zom lo mai Victor Osimhen hi Liverpool lama akal thut mai te po arinom tundin huna Osimhen hi aman phuto ka leingam anom chon Napoli lam hi anin hong hle maya transfer kongka in hong me ka hin achua mai rinna aliana English Premier League ka Nigerian forward goal khung khol Osimhen hi khoyem bera chon kan mu thuai arinom Manchester United ina anchua zelentak Anthony Martial po Greece lama chon alola che thei vut khop mai free transfer a senglu tu AEK attention anti lo angreng khop maya season kalmeka Martial hi AEK Athens team tan tum som pathum inlan toin goal ruk akhunga midang goal khong tur siam sak tum ni anei pialama tun ma Anthony Martial kan mu ang khan ache thale to khop maya player mu number te zinga mi anile to bok United hi player thate thlan mol tia soitu an pun pha khop maya enge kan ngai vedan hlomle Arsenal lampoin antler malam thom chak an tumna konga Brazil forward Matheus Cunha chu senglu antum tur thu tarlan ani chunzom vele ta Chelsea le Manchester United te point an du mai
Kunia hi aman phu tok po pek anin huam ni tarlan anne Matthews Kunia hi tun din huna a khelna Wolverhampton lampoin contract har zia pui tumin tran an la meka anin rem hnai to ni te po tarlan anne anin rem tak tak main club lian ten thei top an chua ve boka Arsenal United emo Chelsea lama hian kan hmu thut te po arinom Rod Gullit point Vinicius Junior chungchang angai dan aron soi vele ta Dutch footballer ro pui Rod Gullit chuan Vinicius Junior hi player ro pui chu ani nge ye Lionel Messi te anga mi ro pui te soi renga du ani chuan anung chang te hi asim anga ya anung chang hi athak angai ka tina ni chu tu nang renga akala ni chon adai rei don lo ti hi chiang takin ka soi duwa player thwa te soi reng po ani don lo bok Lionel Messi te han en le ta se anung chang a train field chunga po en ton tlakin anung thin na chu tiang chu Vinicius Junior la ka hin kan mu ve lem lova a in pha noi thei lova a thin rim na a in sum thei lo em bok hetiang ang reng ani chon akal thui lawang tin Rod Gullit chuan a soi Arsenal lampoin antlar malam thuam chak antum nge ni hin alang chho zela transfer kongka in hong meka emo nipui transfer kongka a in hon rualin Dusan Vlahovic chu senglu antum tur tho football transfer rin tlak tak chuan atar langa Vlahovic senglu tur hian a release clause euro makta doi somnga panga vel po the chu antum don ni tarlan anne Dusan Vlahovic hi Juventus tan a che tha khop maya hemi wanghen du tu po anga a du tu zinga Arsenal lampo an ron lang vele ta France football mi pa team hloting taka kumsang ni som pani tanga lo en kol to Desham chon ni zang khan thu thar mak tak mai aron nei ta France team kumsang ni som pani tanga en kol to tu Desham chuan kumsang ni som ni paruk FIFA World Cup azo rualin France team chu a cho san tur thu a soita ha managing lam hi a chol san zui te point arinom to hle kumsonga parukau pa Desham heng kumsang ni som pani tang khanin France team hi a en kol trana hlotlin na po tam tak achang a hlotlin na chanzinga langsar zual zinga kumsang ni somporiat khan FIFA World Cup a France team hi a champion puya khamituma khan final a Croatia chu an neya champion no moi a choi puita ani kha hemi nuwa heng kumsang ni somni pakhat season na UEFA Nations League a champion puilea kumsang ni somni pahni FIFA World Cup a khan final a roi thleng le bok a record hi puitak anne football as in kong player anga a khel thin lai po khan kumsang khat zakwa somko pariata FIFA World Cup no moi hi alo choi towa kumsang ni kum khanin European Championship a champion pui bok FIFA World Cup no moi hi player ang le kot sangin a choi ve ve to tinani chu kumsang ni somni paruk azo huna ero France team hi akal san ve don ta France tran tu te khan kan ui hlom donem le a statistic ro pui tak te hi chu latar lang lawila France team akal san huna te po chiang sokin kan thai lang le tura ngayang o Liverpool lampoin maktak mai ni zana ma khan thuthar an ron nei ya antlar malam thuam chak an tum na konga Jamie Gittens su Borussia Dortmund atanga senglu antum tur thu tarlan ani ya England under 20 player poimo Gittens senglu tur hian amana po aphu to kang pek anin huam ni tarlan anne Jamie Gittens in thu tu anei nuala Chelsea te point senglu antum tur thu anno sei ve towa Liverpool nen anin chu arinom Manchester United lampoin thu thar an nei vele ta team tok lamin atarlan dana striker thar senglu antum na konga Victor Gyökeres chu senglu antum tur thu team tokin antar langa aman zata po Ruben Amorim hian pawmilian songa pariat the chu atum ni in tarlan anne kanlo tarlan to ang khanin Ruben Amorim hian United ain goal tira Sporting Lisbon atangin player senglu ri atum lo thu asoya Masia tumangin avache thale silava striker thar senglu atum tur thu alo sei towa Gyökeres si asenglu mai rin na tepo alien tahle chuti rolling Gyökeres si tun din hmuna Real Madrid point senglu antum ve mek bok Manchester City lampoin an team tana lo in lan to Leroy Sané chu senglet le antum tur thu tarlan aniya season kalmek ato puna free transfer in senglu antum tur thu tarlan anne Leroy Sané hi tun din hmuna Chelsea le Liverpool te point senglu tumin tran an na ve mek bok Jamie Carragher patong du ve tak mai point thu thar an nei ve zela
nizan nama khan Liverpool legend Jamie Carragher chuan Cristiano Ronaldo chungchanga angai dan asoya Carragher chuan football history hi han clear wangwang taila Cristiano Ronaldo hi player ro puiti chon kan soi vereng toin karing ani amai ro chu history ro puitak han clear le taila Ronaldo hi athazol panga jinga atel po karing lova acheta tope chu kati chuang lova mase top 5 fuanga hin Alan Park karing lo ani atha tok lo je hi ama point ain tha chiang min karinga player complete te kan soi tur ani lo bok amai ro chu atumru na te football player ro puini thei tura athorim na te ro ka fak khop maya hetiang ang ti thei hi chu an tam lawang tin Carragher chuan asoi Real Madrid forward Vinicius Junior anrem na chungchang point huthar anga khop maya match ni chau anrem chungchang in soizui ati tam hle hemi chungchang hin Carlo Ancelotti chu aron tong chhuaka thil fair lo tak ani mi tam takin match tam tak shrem turin an duwa match ni anrem bo hi thil om lo tak ani to ani Vinicius Junior laka hin thil dik tok lo antia achan chu han clear le taula goalkeeper kha athiam lo masa jok chu ania Vinicius Junior thinrim taka siam tu chu ani kha ania engtiang in nge atong khum ti po kan hrelo ani chuwang chan Vinicius Junior laka hin dikna aum lova thil fair lo tak an ti thin ani tin asoi hetiang kara hin Barcelona defender Inigo Martinez po aron tong chuak veleta Vinicius Junior anrem dan chungchanga angai dan sohin Martinez chuan match ni aya tam shrem tur ania ache dan ha chiang takin han clear le taula match li tanga match som vel chu shrem theina tur ani ke point hetiang che hi kalo mat chan towa kathin urna kathunun zolo awangin rei tak shrem kalo ni to ani khami tuma phai khachan tuna Vinicius Junior ache dan aya nep jok hi ania match tam tak min shrema Vinicius Junior ro match ni chau shrem ani hi hriat thiam a har sa hle engemaw deuh hi chu aum thina ni tin Martinez chuan asoi Arsenal lampoin antlar hnung lam thuam chak an tumna konga Barcelona train Ronald Araujo chu senglo an tum thu tarlan ani vele ta aman atan po sum thanem tak the chu an tum thu an soi Ronald Araujo hi tun din hmuna Barcelona lam hian contract je pui tumin tran an lameka amai ro chu an hlo tling theilawa hei wang hin shal an poiti lo thu an soi to ni hin alanga Arsenal lama hianin akal thut te po arinom football pandit na thok mek Manchester City le Newcastle United tana lo in lan to she given point to thar aron neya given chon Newcastle United le Arsenal te aning khel tum khanin William Saliba le Gabriel te khatum dang anang lo khop maya Newcastle United forward Alexander Isak kha an hlau emema in khel tran tira tang khanin chu chu achiang anni anveng ne lo tareng boka Alexander Isak hi player thaber te zingami ani chho towa chuti rolin Arsenal defender Saliba le Gabriel ten atira tanga an hlau mai kha chu thil thalo tak anni tundin hmuna Arsenal defender te hi Khovela defender thaber te zingami tin kan lo soi to thina Alexander Isak atira tanga an hlau kha chu an ti lo top turani tin she given chuan asoi Fernando Santos point Cristiano Ronaldo nen aninkar chungchang aron soya Fernando Santos son Ronaldo nen kaninkar hi achianin an soi thina mase achelo hlea tuntleng po hian kan la in bereng ani FIFA World Cup no November kumsang ni somni pahnia Ronaldo ka drop chungchang te khan soizui ati tam thina bencha ka thotir chang te po auma hemi chungchang hen Ronaldo nen kanin bevek thina thil thalo engma aum lo ani Ronaldo ne hinkum sang ni pali chawatang khan kanin shon towa player ro pui big le thabik ania Portugal tana mi ro pui le anthria dreng to tur ani don bok ani tuntleng hem Portugal le Cristiano Ronaldo te hikala za emema Ronaldo ne kanin kar achiania an soi poi thu dik tok lawani ti hin asoi football pandit na thok me Goodman point tu na ya khan thu thar aron neya Wayne Rooney chu akhongai thu asoi Goodman chon Wayne Rooney hi football player ani lai kha chon miro pui tak ania amai ro chu Rooney atanga kan hriat chian chu player ro pui tak te hi coach ro pui tak anni kher lo ti hi anni chuti rolin ani hi ka hriat thiam pui ma football hi amangaya inkhel acho san nuwa po
coaching alu chille nga thi thil ro pui tak le huai sen thak tak an ni amai ro chu coaching lam hi chu kaljui to lo turin kai chuan ka duwa theina anei tok lovin ka shebok Plymouth team a in kol khan kim ati chianga chuwang chon ani hi achol a hun to ani tin Godman chuan asoi ole hati chin hatun tumatan ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lum han tan min han la pui le ula thu thar ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don ne